3,987 candidates. The acting executive secretary of the National Teaching Council, NTC, Mr. Christian Adepoku, who disclosed this to the Daily Graphic, said those who failed would be required to join the next batch to write the examination in September this year. And government working to recover revenue shortfall. Also on page 16, the Daily Graphic. I don't know page 42. Girls no ewo. More than 2,000 Ghanaians have petitioned Parliament to invite the appropriate security agencies and the Ministry of Gender, Children and Social Protection to come and answer questions on how they have managed the case involving the abduction of 3 secondary Takoradi girls. The petition, which featured the signatures of all 2,000 petitioners, forms part of an ongoing campaign by Child Rights International to mount pressure on the appropriate agencies to act on the case of the 3 missing girls who have been missing for 11 months. Ghana, Italy trade yields 400 million euros in 2018. 400 million euros. Yeah, draw the SN. There be a who's kasi at my business and I made the SN. Yes, and page 64, Major General Edward Kweku Utuka the late or more AFRC, Yabubo Mutunubi, and Omobusian for air Kaiwomo. Say Omukunu, no more jano or more fat, no more damful. Your bony to Ekunu, fear Ebian pepe, and 16th June year adwa tiedi Father's Day emra no so kai umura ye boni tu kun no. Yes, into the picture no one Major General Edward Kweku Utuka, former border guards commander. Can any of border guards adwa border guards okay so you form more border on on your commander until we real Admiral Amedome Kote, Feli, Yabuache, Kufu, Munina, Yabubo Mutu, Eku, Mujum Musaya, Nensu Toto say ya. Obesorene say Edo firing squad. Na Yakuku omo. And near Mamma Yensu Ekum, Mone, Yadasu na Casimpo. And so Nedia Yemkumo via. Na mame fancy says way. I was for the Wakata Daily Graphic and an pay ye de Siena. O Shakata anymore, or Chamfuni, the Bagana Mampeni, Nana Adodanko Kufuad and Walker say, and Barbados, or more Prime Minister Muswa for penny, or no Snufoni Daha Walkasa. Okay, in kind somewhat. Graphic, the better just a Ghana Mampeni, Nanado, Aqua J, a penny, and no dear, or the Nano Ajapeni. Say a year at the Srebia Barbados, mine, Eda to Ghana, by any so we hear Nessie for pa. Chese omo pomodi adwuma ifo no mu hia bi omo ho akere omo eti Ghana eno omo anase fo akakra se omo dru be se nipa ahanan ena mampani de na no agepenie so wanya den Ghana ebe tu ho anamo na waboa omo na ema ode na no na aka na emo aka enkratasem na ne se Prime Minister of Barbados Era Maya Amo Motley ono de sa asemi atudwa ebra Ghana mampani ekọ apro dakro na one ehwa ban kwatena ase twetwe nkomo eto ato adwene kwan ya befa so aman mienu Entema Yonkofa obesan aka eje agumu na omochichi nkomo wie ya obo dwa friends ntwefo nhyiemu eno de sa asemi atudwa woka se nursefo mu hia no akakra so omodru nursefo ahanan omo stress Ghana emre omu bi ama Ghana mampani so agepeni se wode omo ebeba na mo dia mampani kai ne se so obedru fia enchekura wone ne mpanifo betena se atoto nkrata se mti hwie bebe na wotwe mienu achi de Barbados fo o se omo betene nka obema omu muaye nursefo na omo epen na o se okọ Barbados ayo manya emu nipa no omo noso kakra bi enipa ye empem ahasa 300,000 empem ahasa 300,000 omo man no nipa omu nyina adodo no eno no na se omo akere wo mo apomodi adwumaifo chese nursefo doctorfo labfo wanwanfo omo nya omo ni bi eno nti no omo de adesede ato Ghana bayan mi se ye mo nursefo ni bi no omo mra ye adwuma emfansom wo mo na enye no nko wo se no omo aye hihye didi enkomo kwan ya befa so a Ghana ani Barbados obetimi adi nsa oso ewo enwumasua eni yema bebremu
bema ayonkofa eda emi enu yentem no waka eja agum na we na Ghana mampani kasa no so wanya de kura nasifo ne kwa wo bebre bra Ghana behwe ye wo nasifo ne bi abanya bo akate ti omo wi omo ti fi a ye nya ba bi kran fom nkonkosom nti se mo bisa de a ye wo bi nti ye nche kura ye bebre mu bi we eye ho asem a ene graphic edibetu eja woko kratafe to so dunsia se nso atwro ede aba na se ne ho asem beto odwane ase wo ye teacher ni aba betro ensohwe no agi tumi krata se na doctor fo agi license ansa na mo practice no teacher fo nso bagi bi ekoye ye bepere ye mpere ye betro ye ntro na nso so wo be ye den wo mo de mra ne hye so ma se de exams no ya twro na amania graphic ye beto odwane se oh wo ma pass pa ne akra ne so se teacher fo yi wo mo twi David Jama mo so mo kwa kofeli eso ne graphic bo amania so dodo anu apase chese teacher fo mo chro sa batch we no no mo ye empemu dumienu ene edioso ensia 12,076 emu 8,089 etimi apase ensohwe no na chese so so hwemu a enipa no emu 67% etimi passe ye wo ma mo feli ye eye nipa empemu miensa ahankono aduo wochenson eye 3,987 eno mo feli ye na chese so so hwemu a enu ya 33% no mo feli ye na no na mpanifo mo hwe ensohwe no ho ensem so eye National Teaching Council penya odano orura Christian Adepoku abe abonti abeyi anu so onya de kokuma so omodi wo mo amoto aso no so de e ba beba eti wo ya so okotwe na so watimi wantimi ampase a wo de twen na next batch ne ba wo do ho aka ho na wasan abetwro foforo eti teacher fo no bebre apase eno edanchan a graphic ebo amane wasi aban so afo hwe sikasem so owura kenoforiata won wo kasai wasi sikadudu a wo mu twasi wo mani so safi eye eto sika aban be hwe atoto ne ma yenu atimi agege anya sika ede abo aman na konhoma no besi sabre omu ntimi enuru ho aka be se ohamu nchemu be ensia 6% ansa na matimi aduru ho den so enkachi omu gusua eye adwuma be che Ghana Revenue Authority omu gusu toto ne ma sania sa eto target omu sati ye no omu betimi edru ehon we wasam ena ne graphic ede abetu edwa ena enu achi tk kan de himpo page 42 kan 42 we are medru katafe to so aduanan mienu wo graphic mu na wasi enipa be se empemu mienu ed won sa secretary as petition ed akwa magana na hye bedwa adwuma ne se takrade fo mayo amiensa na so matuo so mamemo si ache omu na si o se wuru omawu se de yo ye nhunu wo mo no empanifo entena se no mutuwa na mo ni ye na de akokoi de ayamfosere ase ya ase di agro omo hunu so enti parliament ema na nimre na ontu eho anamon na ekuo bi a wopre enkwada yedie ane enkwada banbo no enkwada fa hodie eye Child Rights International pani oda no Yerua Bright kwaku apia wono ene odi animu ama wode sa petition yakwa Ghana fo ma empemu mienu do wonsa hyase obi ani abrese ade ne de akeka konesi aso so de ngu mpanifo ni chem ni ankaja bi angu omo so a ye betra sa ase hwehwe omo ase di agro na so ye kan ye ka di pankwasem ene ye ka no etise mpanifo adwa ne hye womo sa ne sabia so mu to nkwa a womu nyane na nkwada no ye hwehwe womo emra wenu nyina eye nsem a ene daily graphic ede bai ajwa ko hwehwem so benya the informer na yen kan sa asem infan so now politicizing crime, Ghanaians condemn NPP and NDC. Now Ghanaians have registered their utmost displeasure at both the NPP and the NDC for politicizing very crucial national issues, especially those that border on crime. The condemnation follows the rescue of the two kidnapped ladies of Canadian origin, Lauren Patricia Catherine Tilley, 19, and Bailey Jordan Chitty, 20, both by the combined team of police and national security operatives. Now, Adwa Kanya story no Rubesi or say a section of Ghanaians whom the informer interacted with, and some of whom also called the offices of this paper to register the utmost displeasure at the dangerous development permeating the Ghanaian society, asked whether if an armed robber broke into one's premises, he would want to know which political party one belonged to. Ghanaians condemn NPP and NDC over politicization of crime, the informer.
Yeah, masom abusua de informa de bokrata ena yede to aso anopei na watcha general secretary fo ni mienu fo ni aba na wo hwe owura sedu nketia ne che na ode da haze no a esese onyamfoni ni bi hwe ena ode owura John Boaduo enso mfoni aka ho aba jese kan NPP ni NDC asem na wo kan story no a wo se Ghana fo bebre do ma no to bi se afede eya doso dodo jese Ghana asem bibiare besi biaje de dani amanyosem ebe kompredu mpredu na ye NPP ni NDC fo asem na sa de na ekotia oman nti ebehwe yi a ye nhwe ye se oman jese asem aba ehia esese se kira asem ne ka ne sani asem tie no o behwe ne de ada ne NPP sem ene NDC sem enti amanfo bebre o se titru ayawudi sam ene ensamone ho asem na ebre o mo kase no se sa na no Canada fo amayo amenu ye kire wo mo sie ye ya nyame adaro mampanifo timi wura mo akwache o mo ba ye o se no we wo hoi ye de ada Yamanjosem, Adani MPP Sam, Adani NDC Sam, enti enya de beboa ye kura enti beja ya ye nyai. Wo sheda bisa manfo bebre no bi a che na dwene se enema ekoso Ghana memu no emwa yen ewa manyosem ho. Ghana fo bi no the informer so no mo kasa e bi so fra mo ankasa office po ene no mo kasa no mo say say sa de na ekoso say ye nyai a da che be ha che say wo dem no crofo cheche mo kiteto no obu punani na wo de to besi mo maso a wonya daji mi sa so ye MPP ni NDC ni ansa no agbokro no ena nka say mi fra MPP mo aka so enya me nua no ana me NDC no aka say enya me krom ni no etimi jai wo so obeku obebo okro no enya NPP sam enya NDC sam eti asam abeto dwa mo me yentena se ne yanse kira asam no nwa ya ni mu nka sani asam ne tie ne enya manyosem fu fi se no kakra no eya gia konwa tena se Ghana fo abrabom a eno so emfa emwa bia emre ye eti bibiara ebeba ne ade adane amanyosem no ebeja ya yenyai na ya ka ye ho we eye the informer I just started na esi nti be kwa homa no so ne Michael Akrofi akwa twetwem komo but asema ye kan se ombeti ana so omuntie mnyiri se na ye Ghana fo na nkasa so me makasa be ya especially ye media fo no nipa bi okra me enso so omo so asem bi kura ho eba mayem frɛ no kwa no obekeka saa ansɛm no na obi nso ba be yia no abese ya soboa me menya nkrofo no mogidi sɛ o dede bia ye no bi bi o yesi o ese nipa be kasa chen so on kasa ba kasa bi nso ho asabi emfa mo bia ma kasa bi ho kra ebo man enti kasa gengen ne kasa hu adwene anya nso hye nipa tirim exactly so some ugly noises are not to be tolerated at all enti no especially in media for no se ne ekofa ba ye ne ma akwanya ema nipa ne be kasa na amanfo ate enti ne de o kan de no kra me kasa SMBC or Supreme Court ebra na presidential petition now mo frɛ politician bibisa no na se mo edi esiara na mo ko bisa NDC for na me na ba bisa me na NDC for so se afiri hu ya nsa afiri ade no asem so esi adwa mitime nka na no pay ye sore ko achi wan ma kan chew asena kwa kusi hwe it has anyway. Michael, good morning. Michael Akrofi, good morning. All right, I just started no ebinumo se Calex ebinumo se na yehu which is which. Scores of passengers believe Chata Konsumbo have died in a fatal accident along the Otokpolu Odumase Krobo Road in the Eastern region. Michael, good morning. Lawyer, good morning. Apomboko. Oh, nyame adom nyame tiase. Michael, accident I see Chechemu kakra. The airport hen I see ba ne sen ne ba see sa. Asonfo beye edusia 60 omosom ewo St. Barbara Parish of the Holy Trinity Catholic Church ewo Akusumbo omo ena omo di amien na ni nyina ne se na wotwe wie ye no somfo panyi ba ko asori ho no ne maame adade benkum so wa chimodan enti eya asori no eye nhyehyeye eko han eye Volta River Authority be twa VR for omo basa eye Daiwood boss ibi kese ne number eye Jinvin 2497-14 say eye memne da anopa enfom boko esi Akusumbo na enfom ko wiemu wo eye atimodan na chese omko jam eye omusofo panyi no ne maame a chese oda fami etinhyehyeye ne pepepe na omoye ya omokoye na enwumre be na otwebremu no e na nsantwafo nya ne tie se bossa eso eye asomfui be ye aduosia na manebo ne kire no akonya akwanhia e wo ahyiye be pono so
na omo munim eye piemantem heye no munim eye kwan a obefa so fi kofodua ekọ eye oduma so krobo na o mpesa obefa edukuro mu mpotem ho no ma odu kofodua na utwa nkrakan pe na tese odi wanim twin akose na akokofa asewa no ekwan bi da ho no ma ye fro otopolu na ye bekaya afi mu no adisuafa omo mango senior high school omo dom cadet say omo kwakoye exercise bi ho omo kunya kwansha kwa ma baako eto wo sa ahyiye bepo no so bepo no ehuye unsane na tese we breaking ya na tese wadu wo ni nkwan finfin sa bepo no so na asomfo yi kofa ya na tese omo kwakosane na nka omo apie oduma so krobo na omo na mu sa na wadu ato a na tese omo akodu eye akosomu ho no na fofia nto aba na wakodwa aba mu a arehosemi esi na police for na kasama former police edwumaku no apiemantam ha eye DSP ibn Zatete yene twetwe nkomo bi san se akwanhye esi na ba ne sen no chese o hyenkania na oku ehye ne chese o sane be pono na sabi ni breaki edi ni hwambo ni breaki faili no afi bepo aye san na o break afi etesen obon ho modin bia se anka obefa no nanso anyeye na chese bonka kes ebi eda chese kwan nchen na omu nyina kugu muburu mafe car no anase boss no ne tai hwesoro na trumfo ni hyem na nedjufa woso ma police for 3 ya omukọ efie bia kwa nhye dan ben ho efie bia nhye dan ben to mo prepare ni bi na edi phone ye calls na police for dimika na chese omukọ ho no mo free reinforcement defeat emiaye e ben omo say omo mra me kire edukrom ni ade and the omutumi koji eye omanfo a na omo check ehye nim no omanko du ho ntim omkoye no na asomfo anasa sorry for no emu enson na munum ho aka na omanka agimpo no mache da bi o majapade wo no magusa fo kra ko hwe tire kwan omaye nyame dia e wo honom na chese police for bomb den dem ko pie mu ato a aya sabia na emu edi anan woche 48 there omudabre mu nya kra me kire emu beye adunu enson omo ato a abanya sabia na emu so beye adunu baako 21 na omudom ko pie mu St Martins ayasabia wa agomanya na so Andre na mu chese emu nye enti omo di ambulance so sadodo na edi omo bi pie mu St Joseph's ayasabia sanza ha no badompe ene ho nema omo yade wo ho e de bi so kofodua eye government hospital omguso eja ya hwe amana ade ache a ye ba be bie na yakohwehwe se ye de omo baaye no omo asetem no omo dabrem akoye sen etina lawyer ni asiye ewo bepo no so wo ho no asomfonson na chesom dom benkum so a emu aduanan wotwe 48 omo epra omo dabrem enye Michael said be ka manfo nti wo se ba bi kro na asem no si ya yesi say ho no say o break failure be den no exactly when ehyan kasa yes so asiye beposo enam otopolu eko oduma se krobo kwan no omo ye kakra na lawyer say insu etoto no I expose the contractor omo ye week yani kwan a say enya ma nyemiye nti bottles ni ade no enye asiye bepo no and say because the previous administration and this time no mo ye is a new kofa so a when me when ya bottles are be boom no enya asem keto na bepo no so na kasa so po develop bottles ni niema e kan ti say we o shenke dikra na onim kwan no so ye na wo fa so da na onim say we kwan e bedu bebi ni e da so e bedu bebi bottles was now dimika na okwa anhwe ya na onkwa de o de ato asane sa sport ho no mo de bibia si ho a border wa fo kokko say warning signs ewo ho no warning signs okay say bi aba bi descend aha enye overtaking ne those ebi wo ho no ebi wo ho no and ebi wo ho okay Michael Dase lawyer me so me Dase papa yo Michael Akrofina na twetwe nkomo no Jose Kenya obi a onim ka mu kakra nko be kire say wo drive na say wo brake failure dey na wo ho a den na obeye ebra wusane people wusane a especially yes because ebi wo ho a enye break na failure na beku emu ne wa hunu ana ne obeye nti ti enya obi a nko nkyerɛkyerɛ mu ka wo a onim ka mu kyerɛkyerɛ mu kakra say break failure sa abre na
Edian amunumu ho an edian na sesa wo ye. Obey den. Because the car be it is sanesa. Omo free car no mu si for mu we. Momo timu na moangu. De obi huri si for ma. Ono mu na be ye truck ma car no di gina ye. Yes, di gina ye. Ono no we. Minim se bia na opeso oje omo nkwa de a. I don't think so na any intention, but then that's what happened. Car expert for no come with me because break the adwo betimi afeli. E betimi atu bia. And na de ma break afeli so e bi ne say adwo woni makam ye ntie. Bia na o break band are won kosesa no. Mfi. On koye servicing. O break band area de na be mu ahu. Na mostly ye dede bi. Ye dede. Utia so a. Se wo pese ka de gina na e ma sound bi. Ma sound. E bi so utia so na ka no wo so. Bi o utia bo se e twe wo ba bi. E twe wo ba bi fofo. Na je say aso but aso odinti because wo pese bibi nsi enti je say obekoso aye ne sa enti no o ya because break no wo bo nyina na ere. De bia utia so. Afi se yes no a e wo so sa no a na sheki sa na na twe na e kokobo a nse se wo yi wani sa se se otu anamo yes nso mu ho a ye hwe ka no fe na ye mfa break na nya hwe e na fe wo break fluid sanso a to bigum etimisa obi kro ho a na liki ti da bia wo sori ahwe o ka se hwe se bibi liki wo ho a kakra yen adwe betimi aka no bo aka baby enim ye kodura ne de aka yenim ne de ete ha ye adwe yen bloody fight in church members chase pastor over cash and was asked me by news for no eka. Now there was drama at the Zoe Outreach Embassy yesterday when some people stormed the church, briefly disrupting church service to demand what they say is their locked up investment. The aggrieved persons, mostly men, some of them members of this outreach, say they were convinced by the founder and leader of the East Legon-based church to invest hundreds of cedis with El Real Estates and Tikari Capital. They say all attempts since last year to withdraw the dividends principal from the two entities allegedly owned by Kelvin Kwesi Kobiri, KKK, have proven futile. According to them, it has become a nightmare even getting to speak to the overseer of the church. We want our money, because when you call him, he does not pick your calls, and when he does, he will only insult you. He has become very arrogant after taking their money. We know more count. One of the disgruntled customers who said he has 1 million investment told Joy News. Adwa, 1 million. 1 million. Hey, Eddie, a man for cash or more. We know he's a man of God, and so we trusted him. Some of us have been with the church for a very long time, and being a senior pastor, we trusted him more. That is why we saved our money with him. Another unhappy customer said, yet again, another man who said he invested 500,000 upon the recommendation of Mr. Kobiri said he wants his money back. And when you know someone wants money back, and I said they be back, no. And only answer. Tike ne so for no no. Pastor Kobiri no. Debbie, no. Oh, me name no in person, but ya me hwe no TV so. Oh, really? Wo ye tia. Oni hona mo tese ka che bia menitua no we ma yan kenkan ye abusia for the Bokrata the new publisher na ye de to so no na tike ne what the story bia ba se wachi alatani bia nko kidnap obi ba 4-year-old boy ya che no nyame ada Roma ya che no nimfoni abase na story am making the Bokrata feto so mienu was na do kan no asi we jai kamekan yes, let be ordered down. Say you know who said so. Say you know freckles they will be having to me which is which. Take our hand of so. My shareholder. That's what no can say hiamwa. Yeah, maybe I'm a ben so. The new publisher, the Bokrata Atro, the Abase Asoria, this Zoe Outreach Embassy, Enra, Kwesi Adekye Nsroma Esumi, and what they are trading paper. Now, Nina say, as or soft one or that, sorry, no. Where be a year investment, and maybe say, who see car, Faber better honest, he can't be one for Swama, Crofo, the year be. I'm a real say, sorry, my Jomusika Chinchin, Kofabra and Fama, and one some no, and then the Bokrata a day a bay. Was see Enra Mugusu, yes, and one a precope.
pe customers ni bia omo ya sori madodo no akra ye memma omo di ene den se ewiase se wan kasa na ho awi dompe eto omo di abufo bowura aso de mo bra asori ye no ekoso no anam se sofo ne de otwu ni mbetene ye pe ye begie sika ti fie sika maye eto se ne dane atwade pa eti be se don hwe kakra mu di ma asori ne ye no etwe sensen ansa we eye East Legon wo mo branch no ene o se o ma bie adwumaku ade El Real Estate ena tike de county ade se Tikario se Tikari Capital wo ma bie ena sorry man bi ni nsantwofo kasa na mu kyeremu se wo mo de wo mo hwire ehye sofo nim wo ye nyame ni panti wo mo nse odi no kore eti sofo bodaro so se wo sika bi da ba bi ase na be ye ena hokwa na be mfa so ama wonti wo kuku sika ne be invest e wo ha se eti aye na krache ba kon wo se so mo frɛ sofo na eye pasakobri no a wo frɛ wa ye nema mienu se onfa ofanso obetwa wadapa ankasa sofo be ma na no oya obedi watam ankasa sa de ntina water enti na de ono nkwa na deka eti odi kanti mo oni di enti odi kanti mo na wa ja waka ho enti no mo se de bi sese de enye eno na be ye adwuma bi enti mo ankasa tu anamo ekwa aso dem ho owura ba say nisika cedi Ghana cedi yo opepe back 1 million Ghana cedis and ode akwakoto ho obi nso se nisika 500,000 Ghana cedis ono soso de akwakoto ho o fresh of no fa sika mra twintwan na nam gidi omo gidi de na omo bu ni sanya midi panti and omo nya rehemu de omo sika no koto ho and say kosi enkosi kwode enkoda kotan so asme bowa yenya odan fa sika maye ene ho asem ena de bokata the new publisher ode aba na tike was story na say men kind of page 6 wasi na no ya chi wowura bi a wo ye Nigeria ni wo kotoba bi wo nkran na obi ba ba mu a wanya emfie nan na wo da ba mu na he wo papa wa se wo papa se me fa sika mra wo papa se be se na me nkoto boso ama wo papa se be se na me fa nko ha se wo da kwa na okita akwada ne se na ode ne ko na wo ya na nkof on se na se kidnappings ni ntino ye nyina ya alert ye nyina dani ho prosifo ne nam it is obi na mo hwe udi no ho se de wo ya ne akra ne kasa no enko yi antes wa pre ne yonko eti wo mo hwe ne din no se krachi enim no opom ha na ode akoda yi kwa hefa eti wo mo ye antes wo hu se ne ho akye no odimrika bowura obi fie bi e ben ho no na di gare ho sem ne se obowura fie ni mu no okosesa na taade owura fie se ne be ye omunya ne nchiri ntie taade e hyem se je wo foforo hye botom ene wo woro ba ko no hye foforo no opi na so mpoa kusie so obeda ne atwea ne dua poma no na mo bo na bo ne kire no kabo enam se ne som ne sotoro miensa de woje kakra hu ayu ansa na mo de ne koma prosifo eti na de arehosam ne se na woni ne nkrofo miensa ne nam nipa miensa no na mo teke abu twa no abonten eti wono na etwompiata wono na nkokofa akwada de naba ene wono kwa ne kire na miensa ne otwe bere menya pabam otilo America baba ntimi ensa no ye nya o manche wo mo o madwane afo wo mo hodi na alatani ba ko ne de o ne ya kire na koma aprosifo the publisher Adekye Ajoko san hu dia maka na ju na move bia na me hwe na me koto so be kura binim title no mpo na akwa bi sa obema e na osoro akwa hye ne ho te se oba e na o serve will be fi into oye se caretaker se hwan o be ref ni din so minim se story a me make say no am so kwa me ref ni title nti o wo bibia te se oba pepe ono an yire en woni na wo ne ma na aware na gu na wo pekwan aben ne ma no nya ne access to ne ma no en wadane ne ho nani en wakofi ho eti wakoto ne ma de ahyehye ne ho koto body se no mo ne de ahyehye ato mashu ato wig ne nyina na ba no ba ko chi ne so oro ne ma eti ono ane ba okofro bus a nesra hu ko gu ho adraba ne hu se it's now one din nyante se eti obedu ne mani fie ho a owo ene odekasa yeah opono kodu fie nso a na yire no ofra dwuma ba fie so no se maame pani na ne maame abrewa nti ono oro ne ho kran ha no onu se ne maame de gina o na papa ne nsi no hwe no so no ane yire enti sa ne tie sa actor no kra wo committee suicide movie ne friend se na manfo nko hwe me re fit in fact yes ye be wi o mbe frem ahama na movie mi mu ya mepe ni diaba next time mepe ni diaba ti ka ka mienu bi ho ase a mepe se me boss tew
honorable Matthew Poku Prempe, Abanswa for Messian Tiki, di Babonti say, Aban minister for more year Juman Pano, Dikai, and or Jen who can it see a Mamuya Juma Power, honorable Napo. Then the story of that the new publisher was say, what the Ora Samijan Fia, your National Communications Officer, Edima NDC, one man a lawyer for Atron and says, if you are Kafan on one pay, I go Bonnie and Nipafon, Tiki, a Grebu High and Feniagro. It is awesome what Kafan was Machi and Sayan Pachodia, what never court, Aqua Kuchan damage. Ora Samijan Fibe can say, Cratchy, ya Chino, Canada for my Yami, no, I chill more Quasia, ya Quachis, and Paboni for one or Kahono, Yasina. Sabijan fi say na sakra no oni napo ne nam napo akoda wo soma no na oya no na napo se me eja wadwu minimi ne ba bia sa se me eye din sai ye madwuma ma ye na adwuma papa agi na apese ogum ani mu ase nti se wa matwe ansan ampa me chawde a ene me do be court eno achi napo asama ne lawyer for atro NDC secretary wa santimantem kwa me zuisi wono so kan bi wo kan ne de wo KFM so ama matwe ansan de a ene ode ne be court fi se ompe edin sai ye ene animguase na Tiko Bakata Netia. So her caption now. Send us Usikano. Minister Siu Samija Fiat Union Siu so. Now be said you ready. Tike na bakwa me pesa me kakra mo wani je ho anope na o boso. Wase o ma ye hwehwemu bi 2018 Global Peace Index rankings no. Abeto dwa say African countries bebre. Adwe na say abeto aso asema o kan ye no. Matise say Ura Ibrahim Mama. Ono so minim se wasi o so oba besi o ono so wasi obi se o se ba ye no obi a se omo chicha boy no ma party nti ko da omo cha no ma Delta Force a omo ni fiwa no na ba no mo de na call na that story so by say no mo de na call Ibrahim ho catch ne girlfriend so ba bonti o se ne girlfriend dada o si NDC for ne boy na ma na ye ne ya pa almost so MPP nipa yes so Delta Force engineer adwa ni nyina ne say mu ne wo hen e na ebema asema ye die no ya me nwanwa kra so na tina na ka say ni man bi ho a em say politicians no ho a na bia be frem na omo to ade omo mpanimfo no sha ase so na omo keka kan sam sa na ya ntia omo a omo be koso aye ye sa na ma na ne du bi adwa wo say ye tia omo ana meboa umfi me yeah. TK Tanzania so what you want say no? Wig no. Wig na wa unu amasa. And then today have me pesa me boss yi. And there's some yes na anyway. Was it Tanzania aban no esuafo hwe sikasem so. Was wa hunu say ema ye say sika wo wig ho papa. Na na say TK so munti di enfere say me to dan me to asase wo miti so. Sa na efi say sika dey to wig let me to atase one plot. So oh papa be great me to two plot it me ni nya to wig ba ko say. Say what the plot na say no. Yet me to be 2000 Ghana cedis. 2000. Be 2005. So no. Oh, Tiki okokon hanwa me pese me bubo bi edin. Okokon hanwa ho utimi nya bi. No me chere say Kroben so de na 2000 say Brazil ni dia na Venezuela. Oh, ni de yo Peruvian ye wo chocolate ye wo ahodo bebre. Ye wo curls, ye water waves, ye wo straight, ye wo shortcuts, ye wo Chinese, ye wo bebre. Aha. 4000. Oh, everybody. Now they are good. Everybody be crap rosa. On say ya na ne tenten no e na kire ne bo no etu hia ya utweyeti no say de ne de da no kwanchi he ya no ne bo no ye ho ne ho e kofam kakra duru na wo amu ho a ne bo de na tra be duru ne sisi achi ho no de anja say ne bo de pa and say sin na say de untimi and de untimi ntua and de agi say de wo de ayi mu usika betimi asi dan it was Tanzania ban no so afo hwe sika sem so say wigi bi e be import de to free amafoforo so ba ho no wo de to 25% na to so na wigi na ye produce no man mu ho ankasa ne de and the 10% no de ato so etu ya sa ompene toto ompene no aboti ahomachia magana obobo twetwe so sa ne ntekuwa no tentacles no no ne wa ye wa wo de say so afro se bashio ne watwa na na mo ba bi ne obi ani asem na so kwa koto wig di ahofento aso obetua ho ka enti no ho asem no no na sa wig no oto some ya mo ye ne say oto a na say oto ba ko ana say da bia be san to oh da bi so ntimi nhya ba ko sa obi wa bi a okọ party na okọ gi na okọ anwumre program bi eso a ope long one tenti ye kills won say na yi kakra agu ya na te say na de kakra agu me ye de kakra agu ya and bi a okọ office and the normal everyday when they nhya dan to ayi bibiri but ye pia ko ba bi ehian ya and ye sha aboden no na say nso ti ke ye ni ate
Can any to ne ye trans no manwene no ma pama sheti ne so say ye ne che ne bi removable nti e ba fia ne yi asen ho nti se oba ye fia de ya hwe ye wo yi bi sisi table so a de che na hyehyɛ so me no se bia wo fie bia pie ho a ya ha no ye de hyehyɛ so because wo to for mo a e be bobopo aha be sisi point no oba wo de hye we no so kama na ese ho fine and a rollers nso e de hyehyɛ esi ho ti say de kan ne e salon ko hyehyɛ eti no ne e de abeda ma ade ache no say wig ne roll ne e de esi wo ade ache no pa ne atama hye nti ye nyina ye nti ase se mama nyina nti ase se unso oba o tiri anya bia na nya ne de awafam e betimi aba se wakoto aha wa han lawyer bia Argentina ni bi dia bia ye Venezuela ni bi dia Colombia ni bi dia India ni ese ne we India cha ko Argentina TK say wig no adwuma kase o nti wo sika invest bo because ye topa menton bi me say o person o invest with woman can you bad ka ko 1 million you say na to pay so ho to pay no say no me ma de no eno so say na wig kuro ya nti be ma opese o share wig no say bi share me ma ni bi share wo kwa broche de wo pa na Ghana ha de entire share to go say be ma na oduru fi na yiri tu ni cha no so tu ni de ade cha no pa enyina na obi afa share eno asa kwa no ade bi so ne chem eso ne wig no ma ne tu ye oh I movie no mu I and me say me refi papa de and jato on bodies mu so na ehye so onmo aduane a onimo aduane ne noa etu oye anu a order pizza na e de abre no no de amanko ahara en say do no oye no wono ane mba and na o hwe wo akwani ate enso ye bechinada adoyen ko Ghanaian Times na say ye di wie ba EC begins limited voters registration today. The Electoral Commission today began a limited voters registration exercise nationwide to register Ghanaians who have turned 18 since the last registration, as well as those, for one reason or the other, who have never registered to do so. It forms part of the Commission's preparations towards the conduct of the 2019 district-level election of Metropolitan, Municipal, and District Chief Executives scheduled for Tuesday, December 10, 2019. The exercise, which was originally scheduled for June 7, had to be postponed following an injunction application filed by a Ghanaian citizen, Umar Ayuba, challenging the decision by the election management body to hold the registration in its district offices in some selected electoral areas. So today is the limited registration exercise. If you are 18 and above, you may want to register. Ubia nko register. So the beya ubeto aba. Wa wuni bie no. To waba. Kona ko to aba. I don't have first time out to aba. Ache. Na me secondary school. Na ko to. I will take. All right. Okay. Yeah, abusia dey dey sorry so no pay Ghanaian Times the bokrata no. Na wo ko page 17 na watro e de aba. Wo se o man aba to adwuma Electoral Commission di ntro na o mo ka se o mo ba be o mo de be hyehyɛ so a bibi nti ye twesen san ye no ene e na ahye ase na se ne wa kire mu no wo se wo a afei no wanya mfie du nwotwe a wotimi emrama ho kwan no wotimi kokotwere wodin e je se obi bi ada no kwan mu no ene obi won so bi a waburu mfie du nwotwe na so bibi nti na no bi a ye twere di no wanya kwan antro ne de won so so wakwanya se ekotwere wodin ewum na se kra ne ya hobo a Electoral Commission eye ema ye de aba beto eye MDC for aba e wo bosumi December mu e wa 2019 mu no e wan hobo a wo ye ne nti no person obi a enya voter ID card no de kwoto na ba na se na amafo nim dada no ade no hyehyɛ se nka bosumi June ni da na etoso enson e na odidi ka hyehyɛ se nka beba so e na susu bibi nti enti ya maso kyerɛ se Ghana ni baby sorry di ho asɛm kwadan kwoto se oni Electoral Commission nyadwene wonte na se sa ade nti e na Electoral Commission wo ba be ye registration a wo se gisi akwa wo mo offices isi for office ni mia kakra bi nko ansa enti wo mpene asɛm ni kodu Supreme Court e me ye to na prayer hu ya na court no bo asɛm ni tugu ye ense se de afei e na abrewa yi puba kwan mu a Electoral Commission ene wa share registration no ase the bokrata Ghanaian Times e na ede aba e na Barbados of almost Ghana se mo nurse for 375 Ghanaian nurses e on informa wo no e ho asɛm so the bokrata Ghanaian Times e de abetu edwa birthdays bi na menke kansana
Animado Ababe Cancer Kotokwa House for happy birthday to you, Cyril Jaden Kobina Tina J. Carr Kobi of St. Mary's School Complex, Koforidia, where the 5 years and Oma Mene O Papa Juju. O Papa Feno, the Brajuju. No mame, no more say Memfa. Menchawa no pay Emma Omo, and then who else is celebrating their birthday? Let me see. Okay, Dr. Ohima Fiakubi Prempe, daughter of Futun 482. Yesterday was your birthday, so Dr. Ohima Fiakubi Prempe, it was your birthday yesterday, and Rayamaninti ena yanka na ya bay yabeka amobia atibi. Enjoy your birthday. Ajua hwan biem na beka enra manfo bebre na ye Father's Day. Almost send me messages bebre. Me try to respond to bebre baby o ha mentimi momfa ncheme na dos me da masepa se Happy Father's Day wishes in ebro so ana. Yes, obi kura o ho na me nkai se omo kai me, but they still think I'm around, and I'm happy. Anim, it's saying. Adekye, where the facha me ansana anim beba no mera ofa. My main fast that my Adekye collection. Yeah, or papaye. Cheap papaya for chi ewo osu. Adekye collections na daro ma da bia dwa da bia me betenase or no and or sheme atade na me shirt fefa me she efri Adekye collection ti me da na se wo hwehwa na or papaya echi ho pe ewo osu. Na o se yemo amafo nkai se tike na the new about fofro fefe size bia o pe bia o kwa yan tia for ye de wo mo akasifu mo so mo de wo o kwa obenya bia ebo no so de unu se eye papa. Enti Adekye collections awo papaya echi pe ewo osu bedase Nyamisha. Yeah. Now, uti this one na umase. Kurukure fliso no. What da umase? Emma mo wase akromu wo nyina adwada mase. Ebi se onim ni pakro. Nwene finity so. Onim ni pakro. Say what the tin now. Say break it to you. TK das onu abusuafo nyina say ja. Mu food trimi bebri na mu twa bi ma yen. Eso ye de so. Abatike metime nya bia ma wanka ho so be so. There be me. Emma de no. Me here. Oh, say kane na o ye afro. No. Ne de wu nya. Okay. Me here. Ene me page odi ginom ne na Jesse kapa no. So na je kura wo here. Oh, what did you? Oh, penisa. So, o kasa ma ho. There be I mean pa. I mean me taste. O pank me hu. But Jody gidi o bepe o ho. Jody gidi o nya bepe. And health you be kasa about tonsillitis. Intino wo person who tonsillitis and say dey Dr. Boteba be kan ho asem. Yes, anim. Na dey tipa for PR. Me say o say and on no kasa ma wo. Yes, kapa bi ni meduane a ope. Minim bibia minim nti jamaye we ya be manage. TK nipa preference etimi sesan. Ensesan na naji asesan kwa kan kire me. Okay. Nemze. I don't find some so mo ben parent. If you da kwa me na nenam. Nipa dwe etimi sesan bre. We can need a big asesan. Do the gid there on here. What do you mean guarantee? Ope. Then you come back home. Kwame hwan. Ono so ompe. Chairman General say bro bia na. Ono so ompe. Oh now you there na hu say ompe. Sefa empe. Oh sir. Minim pa. Na say there obi adwa ompe. Ensuo no say ya man say ya na che say brafuru na na share. We specialized no. Eba for man na che say boys na share. Yeah we ayam pa. We brafuru na share. Ayam big. What the humo bro na share. Because me dey specialized they say the ayi. TK bi mu dey auto and nso na bese say you. But modia no share no do. Opon na okofia na de bi ato ka mu na onom na kakra so be kwa kodu fie. And o free ba so na de atum sa na enum nsuo. Men twen di dimwia ansa. Obi o agi so atwen di gare ansa da bi. Eno agi nsuo da. En mai ne kwa na. Enti banum ni say ya na madika ka jo say yemma say ya. Na kire say bro furu na na share. Na share. Adwa no mo de. Me da se. Ya me no. Anim. You to me no. Ko fo asem no.
You team no me ya no. And una na mto na mo se nra de ye de kwa Africa remu. And ne de ne hia. Why Mr. Mpimda akone radio station bi asemi. GF4 no tu kwa mo kotena ne nkwa na wo F ho. No mo kotena se GF4 no ko ne ekwa Mr. Mpimda akose amfa na nko bi no ofre se mo frɛ mo radio no so no mo frɛ no. No se medim ho ya pa. Na Obisan say why then you do so much contract me so. Oh. No basic. What contract me so. Say. When you aja kwabna. Say. We see makoka kotoko ne house match ho ase. Na o ka ho ase. Bisa no na bisa bi. Mtira mso we contract. Debi. Wa nka. Nka no way. Enra na wa nka bi. Enra wa hifa. Na onim se newspaper bi graphic. Ose newspaper bi. Onim se newspaper bi graphic. Baby, I comment to be any man. No, Madame Bako, Kumasi. I'm a match in your see him. And no good TV, so I can't go and a piercing pass. Nam's no say I was a good beer when he did. Aye, and that's what I say. Second of all, Quebec good. Quebec say, or better, very words are buffalo from Rebecca. A Barbados kidnapping go. House of Tobacco. We say about match now, why you? The general match need Biasa. I feel near friends, why you? Up me was so crown of frames and me park me pump and me ba. That the win never. I feel your point out. Now, my friends, why you was a curb ya block me. What's in fact for you? That was your time and your boy. I go book master of Pecotocopa na Sabi Rosso. Nanso so ye calls your be free bi. Enti your friend can do that. O say kin eh koto. O say you ahoma ni kikesi me enko di pa fro so. Enti enra koto ko ya share ye dim to aso ye wie. Sabe obeka koto ko na wi ama wa nya kwa kan do be so ka no. One of the matches are say Nefe. Okay. Na game nefe. Pade ba kon say players which especially has players ni do baby a. Sa broni referee say Colin ane ade a. Oba na nim say red card no de be ma o. En she de bottom nya hwe. Sa ade na o say players ni so because o person oboko anim dia. E o so hwe ni e. Na Black Stars so ahobo na tiki egusu na. Egusu. Anwe ne sika. Anwe ne se. David. Ye wo me up. Ye engineer diesel engine. Okay. Yenru ho no. Yeah, Abion diesel. Abion. Edu ora anim to yento nchi anhwe. Ebe ye. Egypt ni Senegal match. Ebe ye otai obubu achi no me ko da akuma. Money o mobi. Money. Omo opening match no money Egypt. A number friendly match. Almost say teams are considering in a drop on players no friendly matches no. Where do almost say card wedding to a behind. But those teams ekita players as Senegal but omonye bi da mom. Nti omonye dey bi da. African Cup no. Marco finals na kwa but. Omoye nyi. Say on crop. Ye kwa GB ache nyanye bi omo bi sa pede. Ye kwa say better say the onye bi da. Na me say ye kwa ye GB ache kwa nyi bi na wo a onye bi da be say. They say no, wo come here na wo come home. Me come home. Ye GB ache kwa me come home. E ba Liverpool na oye Salah. Na e ba Ghana to what they are. Egypt what they win no. Okay. I was after pay my money na chia about the Nsroma so I could even sem na no pay ye the bremo specialist say nsu papa nje say nsu bi keke obe no na oboafo no nsu bi nso a ono ma wi na oyem bom nje nse fufu specialist nsu papa ono ma ejina ho yi pa oni di ye kra na ahoden ewom sanso na this way chocolate drink de onya ni nsu sha no pay onya bi no ebe mo ahoden na watumi ejina wonan so nyuma ko we ene ebo na ene dwada no pay ye de agudi mu nsem abre ye di kan a na ye hwe Tyson Fury oni na bre papa se boxing sabre won mu gide ho nyina obebo mu nyina na wadi title na otwa wie ye o kire ampa so no Tyson Fury no okon akonanim. And introducing our referee in charge now to give instructions, Kenny Bayless. I went over the rules in the dressing room. I want to caution you again to keep this fight clean at all times, protect yourself at all times, and what I say you must obey. Good luck. Touch him up. Go for him. He's a master chess player. What do you expect? When Tyson Fury feinted Schwartz, he dropped his right hand. He brought it forward. Look for the left hook of Tyson Fury and the right hand to follow. Fury successful with a right hand that split the guard moments ago.
The constant movement, the ability, that jab, 85-inch reach. As Schwartz tries to close the gap and drive down a right hand. Fury just giving a different look early. You know, you worry about him switching southpaw because of the right hand of Schwartz. Uppercut from Tyson Fury. Comes in with a left hand. Just missed with the right hook. But the uppercut was effective. Comes with a lead that time. And now he has Schwartz thinking about all the weaponry. Schwartz is slow on his feet, trying to get in position to